I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas u ovom videu imamo ovu masku, znači nema šta da nam se ko približi. Evo imamo ovu masku, znači koji je ovo čuko, ja mislim da je iz patrolne šapi. To sam ja ispod maske, ne brinite. Samo što je malo je tisna, ali nema veze, ovako se to svima radi. Eto ljudi, znači šta ima kod vas kako vi? Evo imamo ovdje i pištolj. Vidite, policijski, znači policija, ako me ufti, ako gledate ovaj video, nemojte me ganjati. Samo ovo me malo steže me malo da napravim, samo to da napravim, ovako je super. Lajkujte ovaj video, pretplatite se na moj kanal, podijelite moj kanal na društvene mreže sa prijateljima, zapratite me na Instagramu na mail__2, na TikToku Husti21 i pišite mi šta drugo da snimam. Evo, bome sam ja ljepši u ovoj maski nego ovako. Ljudi, ostale uvijek snimam s ovom maskom. Pišite mi znači šta drugo da snimam, evo imamo i konfeta, ali su ispaljene, nema veze, znači zine gotovo je. Idemo, lajkujte ovaj video, pretplatite se na moj kanal, podijelite moj kanal na društvene mreže s prijateljima, zapratite me na Instagramu na mail__Husti2, na TikToku Husti21 i pišite mi šta drugo da snimam. Pozdrav! Da odmorim glavu od ovoga. Eto ga, pozdrav!